Munyemerere duhere ku ijambo cyangwa se ku itangazo ryaraye risomwe n'umuvugizi w'igisirikare cya FARDC, uyu ni General Ekenge, ubwo yari kuri televiziyo y'igihugu hariya mu gihugu cya Congo. Ni itangazo yasomye nyuma y'uko ejo ku wa kabiri ibintu byari bimeze nabi hariya muri Kivu y'Amajyepfo, aho ibitero bikomeye cyane byaba ibya FARDC ndetse na M23 bari bakamejeje abarundi ku ruhande rwabo bo barahunze ndetse na Wazalendo. Uyu mugabo rero yagize gutya, aragenda ajya kuri televiziyo y'igihugu RTNC, arangije asoma itangazo. Ni itangazo rigaragayemo ijambo rikomeye ryo kwibasira u Rwanda. Ni ibintu bitari biherutse, ariko noneho uyu mugabo hagarutse propaganda yo kwibasira u Rwanda mu matangazo ya Congo, dore yuko no mu byo President Tshisekedi yarayatangarije diaspora yo muri Serbia nawe yongeye gukomoza ku Rwanda. Byose turaje tubigarukeho, ariko tutarajya kure reka tubanze turebe dusome iri tangazo rya General Ekenge, hanyuma dukomeze n'amakuru uko twagiye tuyategura. Ekenge yagize ati: muri ibi bihe bikomeye aho umuryango mpuzamahanga binyuze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari uri gushyira imbaraga mu kugarura amahoro muri Kivu ya ruguru n'iy'Amajyepfo, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zongeye kwamagana ku nshuro ya kenshi kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano bikozwe n'ihuriro rya AFC M23 rifashwa n'u Rwanda. Mu by'ukuri kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 2 z'ukwezi kwa 12 2025, igisirikare cy'u Rwanda n'abambari bacyo M23 bari kugaba ibitero bikurikirana ku birindiro bya FARDC biherereye Kaziba, Katogota ndetse na Rubarika muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bitero biragaragaza bihagije umuhate w'iri huriro n'ubushake bugaragara bwo kuburizamo amasezerano y'amahoro ya Washington ndetse n'amasezerano ya Doha, ndetse no gukoma mu nkokora imbaraga ziri gushyirwa mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirasaba abaturage gutuza. Hafashwe ingamba zose zikenewe kugira ngo hakumirwe imigambi y'intambara y'iri huriro ry'ikibi. Mu by'ukuri uko bwije nuko bukeye, ukurikije aya magambo ya General Ekenge, intambara mu burasirazuba bwa Kongo ifashe indi sura iteye ubwoba. Mu gihe ejo hashize twabonye imirwano ikaze mu bice bya Kamanyora ndetse na Ruvungi, umuvugizi w'iki gisirikare General Major Sylvain Ekenge asohoye iri tangazo mu by'ukuri rigaragaza ko nta bihuha birimo kuba hariya ari ikintu koko gifitiwe gihamya. Ariko noneho reka turebe. M23 iragira gutya ikavuga yuko ari bombe za FARDC zatewe cyane cyane mu bice by'abaturage, cyane cyane Kamanyora, bagahaguruka bagiye gutabara abaturage nk'uko babyiyemeje, ndetse bakerekana ko ibi ngibi bibangamiye ibiganiro bya Doha, kubera ko ibiganiro bya Doha ubu ngubu birasa naho byamaze gupfa, bitewe ko ntabwo agahenge gashoboka. Niba agahenge kadahari ibiganiro ntibiri buze kubaho. Iyo niyo condition ya mbere Katari yashyizeho. Mugende mubanze mushyireho agahenge, hanyuma tujye mu biganiro. Ikindi, FARDC nayo ku ruhande rwayo iravuga yuko atariyo, ahubwo ari M23 yateye ibirindiro byayo ndetse n'ibya Wazalendo. Hagati uku kwitana ba mwana kurerekana yuko byanze bikunze agahenge kamaze kunanirana. M23 ejo yashinje FARDC gukorana na FDLR muri ibyo bitero cyangwa mu mirwano y'ejo. Bivuga ngo ibi ngibi biri buze gupertriba cyangwa biri buze guhungabanya amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo, dore ko ikintu cya mbere kirimo ku Rwanda hari condition yo gukuraho ingamba z'ubwirinzi, kuri Kongo hari condition yo kutongera gukorana na FDLR. Kandi M23 ivuga ko FARDC ya ejo yakoranye na FDLR. Ikindi kibazo gikomeye cyane. Ikindi, harazamo umurundi nawe arinjira muri iyi ntambara. Bikaba ari ibintu biri buze guteza ikibazo ku Burundi, cyane cyane kubufungira imipaka, kuko M23 ikintu cya mbere ishaka kubanza gufunga umupaka unyuraho ubufasha bwose bushyirwa FARDC cyangwa Wazalendo ndetse n'abarundi hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yo kubufunga izasigara ihanganye noneho n'igisirikare kirimo indani hariya mu majyepfo ya Kivu,
ariko kidafite sapoti n'imwe. Ahangaha nicyo mu 23 igambiriye mbere na mbere. Aya magambo rero yanuza ya General Ekenge, Sylvain Ekenge, arerekana ko mu by'ukuri hari ikintu cyitwa nko kwitana ba mwana, cyane cyane cyongeye kugarukamo igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo kugeza ubu ngubu abanyekongo bemera yuko abateye ari abanyekongo ba 23 ari abanyekongo, ahubwo baravuga ngo ni u Rwanda. Ese izi operasiyo ubundi muri make zirimo kuba haraza Kamanyora, zirimo kuba mu bice bya Ruvungi, zirimo kuba mu bice bya Katogota, mu bice bya Kaziba, zigamije iki? Mbere na mbere zigamije ibintu bitatu. Hari icyambere cyo gufunga inzira, kuko nk'iyo 23 yafata Katogota ndetse na Rubarika, muri kuvuga ngo barabasa n'abafunze umuhanda uhuza Bukavu na Uvira. Ibiro bikaba byashyira Uvira mu kato gakomeye, hakaberamo intambara y'isibaniro, nta ufite aho ari buze guhungira. Biri buze gutuma kandi abaturage bakamanyura n'abaruvungi ubu ngubu batangiye gukwira imishwaro, barerekeza za Bukavu cyangwa bakambuka bajya mu gihugu cy'u Burundi. Urumva habayemo gutatana kw'abaturage. Mu buryo bwa diplomasi, ibi bitero bije mu gihe Amerika na Katari bari bijeje abantu yuko hari mu burasirazuba bwa Kongo hagiye kuboneka amahoro. Ibi bivuze ko amasezerano y'agahenge ashobora kuba yamaze gupfa burundu nk'uko twari tumaze kubivuga. Ikindi biri buze guteza umwuka mubi cyangwa biri buze kuzamura ubukana bw'umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo. Abantu bakibaza ngo amasezerano bazasinya ejo kuwa 4 azaba avuze iki mu gihe bigaragara yuko hakirimo iki kintu. Ibi bintu nanone byo kugira byo kuzana u Rwanda muri iyi dosiye byongeye kuburwa, byongeye kuzanwa na Perezida Felix Tshisekedi ubwo yari yahuye na diaspora y'abanyekongo baba mu gihugu cya Serbia hara ku mugabane w'Uburayi. Tshisekedi akaba yavuze yuko kubijyanye n'inuza n'amasezerano azasinywa kuwa 4 avuga hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo, avuga yuko ngo kuyashyira mu bikorwa atabibona hafi, ngo keretse u Rwanda rwakuye ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Ati icyo ngicyo ntabwo ari ikintu tuganiraho, u Rwanda ni rukuru ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo, nibwo aya masezerano tuzasinyira i Washington azashyirwa mu bikorwa. Ugiye kwitegereza nabonye Perezida Ndayishimiye yagiye Washington, Perezida Joao Lourenço yagiye Washington, ndetse hari n'abandi bayobozi biteganyijwe yuko bari buze kujya i Washington mu bijyanye n'isinywa ry'aya masezerano. Nka Perezida wa Angola nawe yikije kuri iki kintu, avuga yuko ikintu kizazana amahoro hari mu burasirazuba bwa Kongo, icyambere ari uko u Rwanda ruzakura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo. Icya kabiri ni uko Kongo izarandura FDLR. Icya gatatu ni uko hazabaho ibiganiro bizahuza abanyekongo hagati yabo kandi bakabwizanya ukuri, bagashakira hamwe umuti w'ikibazo bafite mu gihugu cyabo. Niko yabigaragaje. Ibi rero byo kongera kuza mu Rwanda, urumva na perezida babiri n'uwo Burundi nawe ejo bundi yagiye yifatiye ku gahanga igihugu cy'u Rwanda, bivuga yuko ibi bintu biri buze kuza gukomera i Washington. Dushobora kuza kubona isinywa ry'amasezerano, ariko ku rundi ruhande ugasanga arasinywe ariko n'ibipapuro biri aho ngaho, buri wese atahanye ibipapuro, akaba nka yandi wa wundi yavuze ngo amasezerano ni ibipapuro. Kuko nk'ubu ngubu niyo abantu bagiye gusinya amasezerano, ariko nka 23 ikavuga yuko ibirindiro byayo biri ahantu bita Nyabyondo byagabweho ibitero, byatoyeho amabombe ejo kuwa 2, ndetse ngo bikaba byagize n'ingaruka hariya ku baturage batuye muri biriya bice. Ni ikindi kintu kitari buze gusa naho kiri buze kumvikana ku ruhande rw'izi nyeshyamba. Bityo rero gusinya amasezerano ariko noneho hari imirwano iri kuri tele ni ikindi kibazo. Ariko buri ibintu byose bijya kuba biba bifite coincidence. Ese ko Goma yafashwe Tshisekedi adahari, Bukavu igafatwa Tshisekedi atari mu gihugu, n'utundi duce dukomeye tugafatwa atari mu gihugu, na Uvira ishobora kuba igiye gufatwa Tshisekedi ari muri Amerika? Reka tubihanga amaso, kuko nk'ubu ngubu uyu munsi kuri wa 3 imirwano yongeye kubura muri hara mu majyepfo nyine ya Kivu, aho abarwanyi ba 23 na FARDC iri kumwe n'abariye bayo cyane coalition yayo barimo barwana hara muri Rubarika na Katogota. Bikaba byatumye ibikorwa by'abaturage muri Ruvungi
bidakomeza, ariko noneho amakuru mashya ahari ni uko ngubu Ruvungi irimo gukontororwa na FARDC, ntabwo arimo 23 iyifite, ni FARDC niyo iyifite n'iri hariya Ruvungi. Ibi rero reka dukomeze tubihange amaso turebe aho biva n'aho byerekeza, ariko ku rundi ruhande wavuga yuko ibintu ntabwo birimo kujya mu buryo neza. Iyi mirwano nikomeza gutya n'amasezerano y'agahenge akaba yaramaze kwicwa gutya, biri buze gukomeza kugira ingaruka ku muturage wa hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Turagaruka mu kanya mu yandi makuru ari bubagezweho.